سی هشت بویا روژکا پرخم و ایش و نالین بو ملت ایزدی و سالانه لوی دمی جاره کدن برینین ایزیان دهنه وکرن وینین وی روژه وکو فیلمکی تراژیدی پرخم دهنه برچاوین وان ولاتین دورا شیخان جی ایزیان و مسلمانان اف بیروریا پرخم و کوبان بحث دکن و چندین هیوی امید جی هبون. أول شي في روجك قالك رشا التاريخ ازديادة وأز بيجم روجا هر رشتري لأن فرمانا هفتي وشارية دي سريمة أوي روش الصال وقرانا قرصات شنغاري دستي إبادة جماعي دستي دولة إسلامية داعش دا أوي روش صال وقراوي و داخواست مش حكومتي وكي قلتي او دست داعش دا ما ينزيد 1000 كسوه ما بيزوج بين رزقار كرن سر دست حكومتي چالاکبانین ایزدی شنگال جی داخواست دکن کو نبتنی چالاکی سالانه بهنه گران بلکو کارکی جدی جبو درش کرنا دستی هاریکاری بو خلکی شنگال بهتا کرن. ناوی خود تاوسی ملکم داخوازت نو دا خوشکم دستوان کافر درکبن اف چالاکی تینا کرن نه بس بلا چالاکی بینه کرنو هر کی چالاکی کی بکو بچمالا خو بدی هوا خلاص حتى سالك هذه ذي كار بكن سر شنغالي ابان ناقرنا شنغالي بلنغا سينا مساعده خلقي بكن برباري خلقي رابن ام دروجه كوكيلو دا ام بجنا خود چمين جبو قربانيين اويكم كوجيه وهي في خاطرش خداي مدن جهوان بهش بيت وهي كاين كوملغه نب دولتي بنغاوت هرباش بدوترين دم بين هافتن جبونا هندك جينوسايد بتا چطپاندن دناوا شنگاری دا دبورینا 6 سالان دا لسر اوی جنوسایده لی هتانا هجمارکا مازن جی ایزدیان دناوا کمپان دا جیانکا پر زحمت درباز دکن. اکرم درویش گلی کردستان شیخان